Pazi, ovo je prvi put štampano na engleskom. Prvo, naš izdavač štampao na engleskom. Zašto? Istorija Srbije ili srpska istorija? Mi smo naravno imali brojne jako dobre istoričare koji su pisali srpsku istoriju, pa su njihova dela bila prevođena. Dobro. I također mnoštvo stranih autora se bavilo Srbijom i izračunato je samo tokom krize 90. godina i u prvoj deceniji 21. veka, dakle 2000-ih, izašlo 2500 naslova vezanih za Srbiju i zemlje bivše Jugoslavije, a težište je bilo na ratovima. Međutim, ja volim da se pohvalim. Evo, ova knjiga je englesko izdanje, jedne knjige koja je izašla već u 9 ili 10 izdanja, svaki put malo, ja verujem, popravljena, unapređena, proširena. Prvi put je izdata objavljena jedna istorija prvo Srbije, ne Srba, ali ona obuhvata naravno čitav srpski narod i to je pregled istorije tla na kome mi živimo, dakle i susednih naroda, u izvesnoj meri, naravno, koliko je to dozvoljava jedan okvir od 350-400 strana, zavisi od izdanja. I drugo, ne postoji vremenska distanca. Dakle, kada su naši poznati istoričari napisali mega delo naše historiografije, to je istorija srpskog naroda u 6 tomova i 10 knjiga, 80. godina, oni su zaustavili se 1918. godine. Kada su naši ugledni istoričari, nažalost pokojni obojica, akademik Sima Ćirković i direktor Vrhovnoškog instituta Dušan Bataković, pisali njihove istorije Srba, dakle novu istoriju srpskog naroda i Srbi. Oni su to objavljivali, recimo Ćirković u knjigu objavio prestižni Blackwell, ali je knjiga išla do 94. 5. godine. Ova knjiga, evo, završava se ovo izdanje sa 2018. godinom. Te godine je i izdata. Zato sam te i zvao emisiju. Zato što ovdje imaš i deo o Kosovu, koji inače ne postoji u ovim drugim knjigama. I ne samo o Kosovu, ima jedan deo vrlo skroman, to duše, ali jedan deo o kosovskim Albancima.